Heshtja mbi zotroi sot edhe në sheshin e Shkupit. Qytetarët e shumt ndezin qirin dhe lutën për nderët e viktimave, të cilat humba jetën tragjikisht në Koçani. Kur të mos përsëritet kjo që ndodhi me 16 mars, ndërsa përgjegjësi dhe drejtësi patjetër që duhet të ketë, thonë qytetarët e anketuar. Denovi teški momenti za cijelu Makedoniju. Не можем да искоментираме ништо. Штета, жалост. Македонија и Кочани доживуваат тешки моменти, згаснаа млади животи и секако очекувам никогаш да не се повтори. Секако тешки моменти за сите граѓани кои живееме во Македонија, меѓутоа се надевам дека навистина системот ќе почне да функционира така како што треба да функционира и да се воспостави систем каде што повеќе нема да ни се случуваат незаконски работи, а особено корупцијата и криминалот. Боже да ги прости. Греот е тажно. Нема зборови. Која е вашата порака што испраќате од тука? Да не се повтори нигде во светот, па ни тука. Përveç sheshit të Shkupit, në të gjitha qendrat e qyteteve tjera të vendit, qytetarët ndezin qirin dhe shkruajnë fjalë nderimi në librin e Zis për viktimat e tragjedisë së Koçanit.